Urhobo yo meropa mera mabiare ukpede te kamle godi urupe gbando fi akwaya me onune eme osukoko lesene club 23 le mo Urhobo le evuleko ukoko na tromi yo edujegbiri le me August 1993 ukoko na eseni ukoko na Mr. Godwin etakibuebu kugbo kwokere Mr. Emmanuel Evuen okoruwe jewo ke mo wa ayan elogba gbando fi akwaya me me mu ne bi o me gogo kan wa me pe na agogo yo agogo yi okwo deru tejiri Urhobo emisiro agogo na agogo yo nugbe fi ugbe ko yere wa agogo yan agogo na club 23 le mo Urhobo obevuleko ekoya eva Uruemesiri lukoko na narwe oderukoko na oturobole mevelo pa o megogo kayo nini agogo yo agogo na tayo jeri ekoro kwaya me Lute Uruemesiri Kirutien Kirutien no hata kushio Wabe lute Urhobo nana Wabe lute Uruemesiri Kirutien Kirutien no hata kushio Wabe lute Urhobo Obolelo mlele osenite Wabe lute Manabone mumu wekishilo Wabe lute Uruemesiri Kirutien hata kushio Wabe lute Unetoni Wabe lute Uruemesiri Kirutien hata kushio Wabe lute Oni muya kweyere me gogo ko wa nenu pe na Wabe lute Ode club 23 Uruemesiri Kirutien hata kushio Wabe lute Bolo yo biri ko yejire o Wabe lute Imini yo me gogo ko wa o Wabe lute Uruemesiri Kirutien Udamna bata kojo Wabe lute Urhobo na Uruemesiri Kirutien Uruemesiri Kirutien ani doro ne me oje Uruemesiri Kirutien ani dori ne no Chadamrawata kushi ani doro ne me ma kuge Uruemesiri Kirutien Udamna koje Chadamrawata kushi wo se popo ya koko Uruemesiri Kirutien wa yo ganele Chadamrawata kushi ukoko na metana Uruemesiri Kirutien ai na boriero Chadamrawata kushi o bore da yo yakurie Uruemesiri Kirutien ojo ya yero Chadamrawata kushi o borukoko na narwe Uruemesiri Kirutien isikulu Urhobo wori Chadamrawata kushi alongbelese Uruemesiri Kirutien ai me paro vre Chadamrawata kushi Emuke Urhobo la na mi Uruemesiri Kirutien ukoko na merwele mi yo Chadamrawata kushi Obo benu ko ukoko na la Uruemesiri Kirutien Merelo pa mi yero wa va Chadamrawata kushi Imini yo mu ne bi yo Uruemesiri Kirutien Amara wa fo gaba koso Chadamrawata kushi Eruwuru koko na rwa Urhobo Uruemesiri Kirutien Yupi ne yero wa va Chadamrawata kushi Kemu da se Urhobo na Uruemesiri Kirutien ukoko na fo boka lore Chadamrawata kushi Asaka sa wesinu
Uruemesiri Ozo lobro wepo ko wa ba o ni. Jadabra watakoshe. Oyo bi ko wo Mr. Moses Ovie. Uruemesiri Kirutien. The first president. Jadabra watakoshe. Mr. Moses Akporere. Uruemesiri The Kirutien. current president. Hey! We bio. Jadabra watakoshe. Uruemesiri Kirutien. Oje. Jadabra watakoshe. Turi gbe mama o. Uruemesiri Kirutien. O turi gbe mama do. Jadabra watakoshe. Wa yorun ne do ni. Oje. Uruemesiri Kirutien. Ode Mr. John Adashi. Jadabra watakoshe. The vice president. Enwenu wala. Uruemesiri Kirutien. Mr. Peter Agbamu. General secretary. Jadabra watakoshe. Mr. Johnson Ologure. Uruemesiri Kirutien. Oyo ni goruko kona oyo bi ko weta tutu fo. Jadabra watakoshe. Mr. Felix Aigbe financial secretary. Uruemesiri Kirutien. Hey. Jadabra watakoshe. Anana mizo dena. Uruemesiri Kirutien. Oyo ni goruko kona. Jadabra watakoshe. Oyo iwa ko si abelo oyo ni go. Wa iku be yo ni kona. Uruemesiri Kirutien. Ani doro ni mena. Jadabra watakoshe. Ode shi visit. Obarwa. Uruemesiri Kirutien. Oyo to taruko kona enwenu wala. Jadabra watakoshe. Mr. Daniel Obukoko. Uruemesiri Kirutien. Yaro enwenu wala. Jadabra watakoshe. Mr. Samson Okololu. Uruemesiri Kirutien. Enwenu wala chief whip. Jadabra watakoshe. Ani dolo ni mema o. Uruemesiri Kirutien. Ani dolo ni mema o. Jadabra watakoshe. Oyo ikowo Mr. Godwin. Uruemesiri Kirutien. Obo meda ire assistance whip. Jadabra watakoshe. Oyo ikowo mame. Uruemesiri Kirutien. Urhobo. Jadabra watakoshe. Chief Eriagwe fada. Uruemesiri Kirutien. Chief Eriagwe fada. Jadabra watakoshe. Ngbeju yabe ayo nologo agbaro onuri o. Uruemesiri Kirutien. Ama megbe menu wala. Jadabra watakoshe. Me barugo kona menu wala. Uruemesiri Kirutien. We friend. Majemite. Jadabra watakoshe. Engineer Philip. Uruemesiri Kirutien. Ejogbamu. Oyo bi kowo. Jadabra watakoshe. Mr. Ochuko. Obelale. Oyo bi kowo. Uruemesiri Kirutien. Jadabra watakoshe. Uruemesiri ni kulute bako. Uruemesiri Kirutien. Udedam no batakoshe. Jadabra watakoshe. Uruemesiri bako kutie Urhobo. Uruemesiri Kirutien. Udedam no batako paraje. Jadabra watakoshe. Paraje ko rumemu to ni. Uruemesiri Kirutien. Million. Jadabra watakoshe. Mr. David Ishokare. Uruemesiri Kirutien. Mr. Daniel. Jadabra watakoshe. Ate mejela iwo enwenu wala. Uruemesiri Kirutien. Urhobo mudiako waba one. Jadabra watakoshe. Ode Mr. Edwin Uruemesiri Kirutien. Ekarega enwenu wala. Jadabra watakoshe. Mr. Joseph Ojegba. Uruemesiri Kirutien. Mr. Sunday Jadabra watakoshe. Okerebe enwenu wolo nele. Uruemesiri Kirutien. Ani dolo de mena. Jadabra watakoshe. Eron kikiri enwenu wala. Uruemesiri Kirutien. Asunde lo bi dire o. Jadabra watakoshe. Wolo nele. Ay. Vanele. Ani Christmas yana. Ukwolo ya me. Akoro blomo bla. Hey. Amabla ta yo bi fude. O bari gbogbo weja igbogbo. Agba blogene. Ogene ro la koru memu mali fi gbogbo le lebo. Oje. Oju dejo ajam lokoro loko. Ọ̀wọ̀kọ̀wọ̀kọ̀.
Ukpolo be kwejo. Hey, Turubu! I see Johnson Ojakovo. We are in Mena. Only you come on Arhibo Ururu. Truth of God. And the Paneki. Oye. Honorable Yabana. I don't know where anymore. Buhari Rute Benwala. Oye. Andrew Begadium. Oh no. And hello. Iye ni o gbabire ukpolo lele aye mulo ukpolo lele akọni segede ngabe mo akọni segede ogidi be mo akọni segede ngabe mo akọni segede ngabe mo ani dani ne me o ka de la o mi so bo kwa de la o akọni segede ngabe mo ani dani ne me ke de la o mi so bo kwa de la re akọni segede ngabe mo aye mulo toni ujo irani mo mogo ani da mo irani mo me yare akọni segede ngabe mo akọni segede ngabe mo akọni ribi ribo ga la ba me wasine na o akọni segede ngabe mo anano ibinu re gbogbo yaga ko fi re ko akọni segede ngabe mo akọni segede ngabe mo oyomi kawa juda se mulemu oyubo pede te kebe mulukwe dolubili ogbagba ide akọni segede ngabe mo akọni segede ngabe mo agbo me kiri boda omi boda kumeri akọni segede ngabe mo ogbaga de na omi so bo pade la le bere de o akọni segede ngabe mo eka you double eka you double woro we mu lejo eko you double woro we mu lejo eko you double eko you double eko you double eko you double mera bo mabiare eko you double woro we mu ledo eko you double wagero ledo eko you double one day we yari wo eko you double ede tu yori biyan eko you double o we go you double eko you double o we mu ledo ka ke ro ledo eko you o double we mu ledo ke ro ledo eko you double nere ro pa mi bluetooth eko you double ibo ni clear conscious ledo eko you double eh oyo mi ke ma ko eko le you double wa ko mu ye ko idio ka o eko you double emi lesi eje jiro mi ti wo eko you double e la ni go uriye eko you double yo gboro we mu ledo eko you double ezi ma si de keruna eko you double mi tu ko la po o eko you double asu le ro mi ri re o eko you double lọ́wọ́ rí nò eko you double ọpọlọ lele ọjà oyo ìwà kùgbé ya mọ́ ẹgbẹ́nu wọn ra Honorable Austin Eruoto alias Popo International of Canada weku ye koko mena yii mini ukpolo lele oye yuka wa chief
Ofodo. The honorary #1 of Fubie, the king of boys, the president general of G8 Okpan. Hey, Ukwolele, Honorable Harry Barrow. Oh yeah, Engineer Paul Apele, Ayoni of Rerimo, alias Gomago. Ukwolele. Wana inole OBN1 emenu wala mini yo radio ani nemo ato Ajo bolak birejo bi apapọ bi. Oye! Abo mama. Ukwolo. Ade lucky fifena. Alias Abele. The Urhobo of Agbaro Kingdom. Ogwo! Oye! Ukwolo ukwolo ukwolo. The Agbaro Uruemesiri. Akatakpo wo shori mi we ku yo ke yi ukpolo asini foro mini oyi yo ka wa o si yo emenu wala Oṣù ó tún pàpà. Wọ́n ti mlẹ̀ fọ̀rọ̀ o. Òpóhùn ya. Èjọ́ wa dance band ọ̀fọ̀ kọ́kọ́. Ìlú ẹni wọ́n rà mọ̀ mẹ́. Òpèdè tẹ̀kẹ́ ló wà ló pé. Kọ̀wọ́ Peter Otebo bi sẹ́ Monday itiga ìfúnmẹ́bẹ̀rẹ̀ wẹ́ àdègbèsì mú ẹnu ominimini. Ukwolo. Ayolo. Mini yada dori o. Ani nemo wado. Ajo bola gbire jo bi apapa bi. Ya mi borio yo information o mini you yo mini Urhobo ayo mini yo leke nana o ile no me pele bomo ko le mini yo mu debi yo ke la ye mu wa se boko ya